dan, moje ime je Josip Orišković. Danas predstavljamo Thomas Barbarosu Teran, nedavno nagrađen na dekanteru sa zlatnom medaljom i visoki 96 bodova. Ovo vino ćemo imati vrlo brzo priliku piti na prvom somljerskom tečaju u Rovinju i Opatiji. Vino je purpurno crvenog odsjaja, rubin crvene boje, karakteristično za sortu Teran. Što se tiče vizualnog dijela, vino možemo reći da je gusto, sa uskim i sporo spuštajućim suzama, što indicira veliki koncentrat alkohola. Na nosu odmah možemo reći u startu da je kompleksno, znači ima sva tri spektra aroma naglašena. Ono što dominira je koncentrat višnje, rekao bih maraske. U ustima vino je suho, toplo i mekano, sa desne strane, sa tvrde strane je izuzetno svježe, ukusno. Možemo znači reći da je vino i harmonično, i kompleksno, i dobro uravnoteženo. Puno ga je tijela, dugotrajno je, traje 10 i više sekundi. Poslušao bi ga u ovakvoj čaši, rekao bi da je cjenovni rang 15 eura plus, i kada bi ga poslužili sa hranom, onda bi svakako bio poslužen sa, izvrsno bi bio poslužen sa obrazima od boškarina, a za prilog bi stavio nešto suho, recimo knedle od kruha. Živjeli!